te ye free mantem ane ye kwato ye mantem ni mu NDC amonyoko ni mu mpanimfo bia wato ye mantem mu me no Kasee de wasigina ye so pese ofiri akatamanso amonyoko ni mu na okoso kwa amonyoko ni mu ewo ye sefi Akontobra na NPP amonyoko so mpanimfo aba wonsama edwumade stronko ya wode age wo ma wa tu aba NPP amonyoko echese omobo adwuma yesi se nam Puchi nam na unya kese na wom na de aka ni nyina no eye mfaso empanimfo a omugya machi minimbinom ma ebimu asem minim de obi mbaye mati ebimu modern ba omobobo NDC nti enne na oba NPP a eye mi ahwa ho a eme asem de pa kese omohu dwuma pa yewura MP alajono bo atete oye ene nana do danko akufuado oye mesra mo so mo abai mo achi because politics no obi aya manyo sem se o de pre impunto aba na bra bom na busuam ne mamu ene kura woteso na o de NPP eto NDC ho a chese NPP is far ahead of Abuano itimu se tete wo ye aduma pa aboa ewo Akontobra mansimu se ne wo ye amamani age no oboa me pa ntima fi NDC sesi amaba NPP am ye abutu chairman NDC na tulaba bi wo abutu ya ko so no amamani anye pra timi amatrase ahu se sabe so ko na sa anye ko ba bia eje mu se ye di o matia ye hunu so dia munde maya munde ya faso ti ya saka ya dwen se eba NPP me ba ye me di ma beti ti anena ma ba no me sa me kida bia data current executives wom former executives wom ene omo yirenom ne omo ma ese adwuma pa me MP Alex Jonobo atete eye no omo so kondo se omo beba abeka ebusua no ho se de ebe ya omo so emo ebeto omo NDC for se me nkrofo be 800 adwane aba NDC a omo san omo chi bi 800 na omo kan ye no na no krobia enim